Ambisi ati uzi mobo. Ndiko nandienda. Tena ni wa watu mewo tu ute stima. Ute stima. Yes. Uzi to kagi ana watu kito trend. Imagine. Ambisi na igolio zimwe ne batazo mona. Niki mwene gedimba. Okay, mwene kitimba na kitio twiwa na ndo ni mashambi. Ngijoge ibone inge na aseti boy. Na kitio twiwa. Pe wadi wavusi ungu na akiti wa kini kitimba so. Kitimba che umagu. Wadi wa Maria kana unge. Kini kitimba ni sio kwata. Yuge sitwa ja umagu. Sitwa ja umyavu nyene twesi twanga kiliambitita mwene kitimba sitwa ja umyavu. Kwa mboto tabia sitwa zaku usiaitwe ba umo wako ne ba kana kwa kune ba. If that is we motwae. Nyeneta wa morini wa mwanya. Yani usuni mwetu wa mwanya. Usuni mwetu wa mwanya. Itu ni makueni. Yes. Mboni east. Pandu beta waka kuswi. Wadele labu yumbani bune bokuito ne mwetu mo kitondo. Nisewe bunangani yabu. Yes. Luna ambo kwa rawo. Nina kwa tete na nundu wa 1 2. Wadila. Mona adobia wana go ingebero. Nenge maundu actually ambisilite maundu maingi nililikana volume 1 yakwa na ntie Mombasa uyani ntisio kanethia atilangile master ona volume 1 yesu yakwa nti master na ndicha atwangie masters yako you ona no kwazwe wathi kana onara ndona kana ina ilanzika zao no ilanzika ni ngwa ya wathi ni ndicha kosa wathi teacher wia hivyo tu ikalete issue naona ntitia talent yakwa nundu wa mundu nikaondokea kiteta we mwana gebono. Thank you. Na ni aka nyinyi muno megwina mbenga waziliata kana no wine mbenga na wili galanya ne ya mbenga no kindu negwa okimbo kyo kuma tene kuma ne omunini negwa okinsukumete lakini ntia sia ningo kwa mbenga ni kabisa na ngojea tu sauti ya Mungu. Ko uno ndo nyogela nile takatoma ne sisters. Ulikengale kwa nwingi. Nini watu kukila nile kuimbita muno. Kuimbita muno. Ni babala wazio biga weso wanga unyeta KITETA. Niwa ne lazima ne value. Wabi ona volume 1 ezu yako. Ni wonu wenda andanzi ne experience yaku ya kweza kuamua. Na kwiko tuigo wagumye volume 1. Okay, na tuito na ini ngatinda na sia ini kitindo chakwa checha ini na tinda na kawethi volume 5 ya kawethi ni nyana munga meje kinevisa na imbosi wake na twindumba kwa mundi so tuambie yo tinda niona motene akalina ya ndala ni sanita au mata yu kitindo chakwa mononita checha ini USA there ni tinda na mostly to you kitindo chakwa jaruka cha ini where ya wine kana wegi hata nige nayo namba thisi yako kuma tene unduga yu embozi wa mbandi nambo sinde sie kuina yuko wezo banga yusa izu yuno kweza kuina mbosi waikio twika mbosi wa mbandi atwika mwene mbandi ya KITETA sisters nundu na yona mbathisi yako ntitinda namo nundu nda kwatite mundu wa umboni anzia undu ndo nolika ngathinga record lakini otwendeye una kawethi we sethia nake anzukumise mono ku record yunde kuona mbosi mwene mbandi nukuzotika competitor wake kawethi ndo na chuchu lakini yu niwe siju kitindo chake tio kama yule no kiene inane kwa twika mbosi niwe si vinda yuna mbosi na kunewa simunge wa ndanza siendo thiusunga bana yu kitindo chake kio kama na koma na kewa wamboni sie studio niba ambona nyana njamaula ni nyana ke volume 1 eta wa Titiman ni wa mtheye na kwa nambata volume 1 yakwa na inie na titi na toka toina volume 2 nake na bado toina 3 nake yuze izu wenaziana actually ndiko na volume 1 yakwa na kunite 2010 December na ndiko na volume 1 isu na inasiana sia kwa sionde mpaka last born mbiye last born waguyu ejo form 4 yeah uine betu anakabeto first last born wakwa form 4 you unbalance yata wathi na ziana
kauambia saizi mozene mwamina na mwatani zia same time nina thukuma bado lakini pesa si awadhi pesa si obisi pesa si ya family na wabi kanke itini ustauti ya lelu balabu umewengali windi kanke itini uya nomba yuvu wembwa we mose kabisa pa yimbu acho sta wa balance ya hata maurazu kwa bezi ndo zibinya mono wathi ni Friday Saturday na maybe Sunday yes kuma Monday mpaka Friday twasio Friday saa 3 byonomba mwimba mwikia mwaka mondo maingi mwabundi aniaku ubo wako ubandevo ngasi yakane bukukekwa so ni last more balance na especially utena mondo mo tethi anisia ni lazima we mondo mukawika site twazisia industry ya mbenga akana nini muno la maina tiyengi akana tatota la maibika miongo 3 ana ntisika nema pikete 10 lakini wewe akamukuongozano kebuka tekate ni mwingi mbewa mukunguzano waka ni mwingi mbewa mbandi ya ume nichoke lage huko ndabeso okay umukunguzano nundu benyaka the ba dina one the awo akapeto uteyugezya wathu twe wathu ibwa volume mwe kodela uwate inetangania naye motina na mafundo nimisi nyenja kwa mana no mwaka ambina no ilana likile industry ni ya wathi pe ntama umwanda bisekindu ntimo weta ni wina na kindu tunachosa na nakiki angone monona nini kala antikililikana ambiye wenda nesa ikalao wiweka wisethia andu amaiku andu yani andu ma friends maku na your colleagues maikuma na maisha maku maki ndini kuna ile ukakoma na mundu munacheka tu mko pamoja muimenanite ni mwendanite pyo lakini wewe mabubu endote thia maundu maku yunye ni kalau ni yunji sia kwa sia kakongwe tumenanite njia sia kalawe tumenanite kawethei wambe tukoma na atu katheka na paimundu wisia kwa sia ati morini ambikie twa kwa manake dhani story sia wathi tunene story sia wathi ingi kana maundu tofauti mugaya wo tofauti iyo tofauti lakini muno ngewele tutethia na ketha tuitethania ntiko nondu tukwimba twina ndu ndo egita kwekala nenge ndu cio ubonda ni siaki tuisiangaleko ya mbenga yaku umete volume siana kubika oyu ni na volume 5 yine visa lakini hii YouTube wathi wita wa corona volume 1 inete mbadizio volume 1 bai mashambiki ma kwanza kiwe yara simone ngwatie bumbululu mbiti kongo ya mangongo kweli twene mju mandana sia yile to vikai Mombasa mwivata naeni muweta nazuma vikai yara ngewe mwangwata zi volume 1 mbona wakoje toneza lakini ke konduke kiwe la ndo inambaka bola kwa producer kana nye mana njibana producer tie waenda kwa producer mona ugethe uthukuma getha tukwangelekanya kwa njobwa kana wethe withi kwa kanyotu ndo ina producer mo waku no ni ume producer wako na umesia kwa kanyotu na ibinda university na nini okay na likile wathini wesethia wathini tangu kuna resha sitia tina kuna wathino commercial purposes so njatinda nitinda ni temono lakini pe mutangasi na nenete nake na twaite volume 1 ya kwa station yo na mwamanthie no nisiwo kengi ngasunga nenazio kadhambo awata volume 1 ya ngona ngazo thank you ngona ngazo munthe kadho na bora una flash disk kana wa ndonyo kwigyo na Simone thank you volume 2 yagu volume 2 dipo yine bisa na volume 3 dipo yine bisa di wati kana richi mwendo wako ningukuita nimisima penzi maku yutogabu ngoli ini ataleta tomi tukulie kokolia etina wa ndavesi volumes on ndo wa ineta au mene tuina akafolisha lakini wewe ndeto dhu mangone ya mudomoka nikindo bindesi okay
kana yue ela waina kana rich kinu ja modembozu kana twazi wino star gebese oba zawa okay sina mazoea nti mazoea makwina mundu ati shambiki kana mundu umetukomanie nitukomana na mengi ko na yule ageza mubenzi waguno ibanga yini ko mwina na yuni wese mubenzi okay yuta wadhi wa kana rich ni true story na we na ageza na mwamini ni asiendekete okay siya tuika zilizopendwa ana wazee kumbuka matukwa ku ex kindu chambe ai no ukengiwe no ku ex ko valende ni ogela bana baya no yuni we ku ex gwejo kuyimbwa ex kila kitu yukwangela kaloneza nena aguna weke no nena na mundu mwendo akakweka inde mutabye ku ex na Kenya yikwenda makasiriko oyu newe nano we Mr. KIVISI nyeko ni tindati ile show ni mutusi kana ni mwe nano we ni mundu ta Star KIVISI kana kana rich nitakweka tu hapo pio bala wokolea seno muno yani independie mundu ogelea saidie ti lazima utuokoleane mapenzi kuno andu nikwetha 500 pamwe na mateze no ndwisemba na andu 5 no ningi kema babe ogelea bana ni maanisha hii kana rich ogelea rent agende ogelea ngas ni wisi saloon be mundu to naimba wikalite muno nake okay undu nene kalile na kana rich na ni kwati ona iningi ni mamwisi yes na andu ingi na nanawa you kwana nene kalile nake around 5 years so ntise na nja tuyamena na ithie tuma kwa mokie mambia mam fulani no to yeye mono atubichopa la utubikitie na nondu siana yake no nini please mam yakaende na siana yake ko ena family yake na niwezi kuna wai comfortable najo ona family yake ni mbisi tia tiona siana yake ni no lo wogie mbe no ko kaba kubuku ariji wai wansamba ya wai wansamba ya mwelomo aiye na junengi uwa giro waka the no dite we ndite so ndo sauri great kana na inie mundu ube muna naitwa tanizi nya umiala nini actually ni thia siana siakwa ni seta na mundu umwe weta wa Steve na niwe na mwinie ungi ni rich aya Steve usine na mwinie ta wathi bakubimba thita tu volume tofauti niwe wathi usiwa no kia na bindwa na inakana fitinjemo no wathi we wa Steve usu lakini nethia ndicha na bindwa na ino ndungi actually nyinti na mundu ume atinai na baipa ndu zaga landuke kule mundu na mwina wake no yu mundu tarichi ningo ringreat kumwina siwezi yu usikwanza nini ngone yako embwana namba oriji bado yes niwe si akangutabia ilo kona wako mana mundu akakweya siana siako shukuru Mungu na mundu usindu kaamu buthie mutheno nomwe although nyentiki buthia na mundu yoyote onakana kanini sinanga lakini usunti sio mbuthia volume 4 yaku rich ndo ambie volume 3 volume 4 yaku ya namba disira wathi umwe balua wa mami nikatie balua wa mami ambonete nikalete mama nikatie balua wa mami ambonete nikalete muno tutana na mami kwa sobo umamenya nane kasa toke 5 bosi Musyoki izuni sio volume yako ya pengi pe akamwana pe corona lakini utaweza umia video isi sina mabisa nisio niende na kwa account zun dingi na nene kwa tini mbadi itatu pe maindia nzaki kamwana kede kamwana we my lover kamwana okay kamwana tulikuwa tunacheza ile ya utotoni na ndizi kaneno kuniye ka story kama mundu wa wakia kuita mbesa mbingi kamwana eta wanchak kamwana katal
liga thine wa industry no ya benga ne nyaku kana ndo ma musie kana mabeste mako me uga morini yunda na mbiza gwetwa KITETA morino ligile gwina katendele kana benga pe ando ma ugia ma go lende okwadizi hata actually ma'am yes inyakwe wongamia na kwa mono ona kwenda kwiwa wa wathine wa malwaya sijui mwitu wa kusitao lakini amia kwanza ni kuliumize kalaka mpi umie yuka une kwangwenda nendo kethukisya kau na mwana ni wakwe kana ina akionethwa na wia ni wia yu inyakwe wongamia na kwa muno ithi akwa ndebo ithi akwetiwe tene twa nini so inyakwe ni wongamana kwa no munthiu nithi ni muku ni wongamana kwa na batambathi siakwa na zia guzia dikile uya wa wini yu ngalile isiana siana siakwa yisiki kamba lakini beka kaka last born nikiangalia kangulia mami nikuulize kazi ya ustana kundance ni gani iko na pesa sana lakini nchizika nano wende yu mwana wako akathukuma wiyo uthukuma ni utegemea mimi sinjeipenda ni you on my side njaise kwenda siana sia kwa kana no situike mwini kana kaliga laini ni wako kana laini ni wako uthukuma pe kindu kimwe na kiya akilini na kiya akilini kisomo kilanda asoma kila mami utaindo na uwezo wa nsome pia siana si usoma ninenge siana sia kuisome na siana sia kwenzoma kusema ukweli siana sia kwenzoma na kaka ini kaelewa kaka nini no ni vile tu alikuwa na ako ka mentality lakini ishamtoka na monize kusoma bani kusoma ni kusoma bayundunge mundu wi Alex Lumbi ukambia galiko sia kangondi utukwetie nesa kabisa. Asante sana Alex Ngondi Alex Lumbi. Benson kama mmoja yoko ukambia kedi yangu isibu no mwambie hiyo ni Benson asante Benson Kavunga one boys banda akambia nikuweka sana sila katinga mwene ukambia metambone kabisa Peter Wambua mwene kutonevya ukazi akakuya mwe adwini gospel no maine gospel ni ngina wito we wali gabi nigwa ukite ningwenda ni ngudi recording ni namba thile sia mbenga na cheki ya gospel yo metele ni ngumanenga ka gospel kamwe ya Chris Mutindo akambia kazi ndio hiyo Mundui Lucky King ukaambia wengalikosea modhedheni twendeni tuasia KITETA aliga. Asante sana Kidhome Daniel ukaambia karibu sana Mundui KITETA. Chris Mutinda nena kuonanga liko inu asante sana Mrasta Mzambia Junior wa Jakoya ukaambia very much President Jamie Mwende ukaambia Nikyalilimbania liko inu Kaloki Nzangi wakanani buchari mwemea mwendene wa mitambo kabisa KITETA ni babalawa bikiwe they are you nuine tembadi nugo lakini uyu malo go uno gwe yuma ambisi kweta KITETA ni mambisi kulwe morini ni wadhiwe babo inie wewe wa gumalia wewe ndo mekwetekela mrembo no ine ni kindu chambe yu nini volume 1 ya kwesu ya ndi ya Kivu ila na mini record na record ye December na tweka labenja maweta wa mutuko arenja na tije kalamu lolongo kumebinda yutu atianiye Mombasa antia monengi okambia okay na kunia mundu wita wa mutito wa ndo wa simu na mwa nini niye na ntisi Mombasa ntia inaki na Mombasa na nje sio nangalisio sio di Mombasa na mweni niye nenda ka Mombasa ambia ni sawa na bika Mombasa ni mkonia simu ni sijunti sini niendete Mombasa ba kidogo na thi kayole na koma na dembwa ibeshte wa mayanti ambia kala Mombasa mtu hapa na nuko hiyo ndembese nite fisi dinti koma kwake so ni wetu entiota nini wese there twathitwa ata chuma kimani wese junti kieni mundu na kende simbizi sio utamba thisia kikamba nikaenda nikauza nje sio na kanena sio kiambesa sia na tikiti nundu Sofino wanengie tikiti wao shoka twasi wakengi juni we mtu kwa renja woki ambie twendo dio tafisi
Mombasa na tuenda thina maima akunia volume 3 yake no mana ithio ni twauma ithio nthe twina mbesa twogu twende tomantha mbesa juto hata FCD mama nesu no yo kuungamia kila kindu twa no yo juto athi kwa relative wa mutuku su twathi twathamba iwe twendie tutete FCD actually twenda tukanengana tuyathi tweli tuyasania linya na maima twanengana kanengana ke ekatwa mbose ya murembo sasa hapo na mabuna athina tatala niwe ni kwate na kwatwe sitwa na volume 1 na twase nundu wa nzombo so andu ingi mona nitandisiani gwa Chris nzombo yu nyinase na manikie na volume 1 we sethiani onipitite bandu ne FCD na lekilie mwana visa nipitite bandu ke gwa usino nikiteta usikiteta ya yuno umelangale kwezi njaimbwa na kazi ngumu sana ya kuta kana kumanyika mutana njaimbwa na uya mwingi mundu wikasite mwene akaambia ni ukethie sana ni withisia thani mweze ena kethe kanta nini mona kumitandaoni lakini ni mwini tia koma na 1-on-1 bigi hapa uwe usiwe yeta president wa Methe Singo niwe kana kakeweka history ka mwete kale kwa ndo nenge niwe mother na niwe father le kala kameni kake kasita muno kiteta wathi niweba wa mbenga wathi niweba lakini ndwise kwikala nthi wase witengemea wathi uwezi niki witengemea wathi hata yute yu mbathi yake ukabanga yu kiteta ingabanga wathi mandi ndo banga yika ovivya kiangilisi akuyana bu uisi ilovyo kasiokote sumune na boko nimekwandu saizo na kila nekana kithabe muthukumi na thukuma nake na kithano usiaise mutongo TV awete mbandi bibitie itatu bibi muthukumi wakwa na ile kuiba athukumie monamba akuiba kindu chambe kabanga ibangatiwa ndesumune no wathi ndwisio tengemea wathi wase umundi unikala maisha masio uwezi wenda kwikala maisha masio no withiwe na kindu kingi ukwika nyinji cia quantifies upcoming artist kwati wathi ugoka kana sembesa siake athi aliche wathine athi studio aliche wathine kila nitwa mwani sembesa isu kethani ingilisi yake 50 eki biasharani nundu biashara yesu kwa mwino imunenga ingilie 10 na ingilisi 10 lokumbania ka faida nuko iye kata au miwathi na biashara yake yimba no yen kwa win jandi face mundu embwe etengemea wathi wegoka yes awezi make. Thank you so much mwana wetu wa Benjamin Kamonyi wembea wende kwelo ela asante sana mundu we John Bosco wa Mbua wina family yako wina nya Julina siana Julina Junior wembea mwende kwelo ela Nikyalilimbania. Thank you so much my brother from another mother mundu we kiteta mbandi ni yangu ni wa mbandi challenges twambizie challenges ni zianda kondo kweli weta mundu muka ni challenge wona awathi okay you madinala juta mundu muka ni kwata ni kuimbiwa kana mbosi isi tusilavu na mbosi inenga nawe na mapromoter muno yakaine nene namo mapromoter tita mami ni aka ni ngumu sana wisi hivi ati mundu nuku kuniye simu yako ya nienda kunenga wia na ntisi na wimbo hapa na tiye itwithukuma na wosunye tuthukuma piu uyise hivi ya mundu nda unenga wia kwilabu na wisi ithukuma wanaini atatu tuyiweta na tuyiweta ini ukesi hivi ya mundu usuye simbandi suna nthi yithelwa mbandi tatu kana mbandi na weni wisi mbandi le ithukuma kwake yoye unenga mbandi mwe we expect mbandi ingisi kiata mbosi situ tafadhali kwa wose hiyo aka aundu mukosa ume wethe imbalance onela robanga take meobanga kindu ukethia isimegyo mundu mukoo mwivu ona enu atangasi utona ithia mbathi nikuniwe muno ukakuna mbathi chuma kiima imanjini utakuna wathi wa mundu muka niki lakini kundu kwingi withia no matha ukiuke seithia ndathoka wathi wa mundu muka na ndisi niki na nitwinite tiya timbathi situ ni nthuku nenzio thina wimbu awiba mbosi situ tunenga iwia
challenge kingi ni kukosa meyo using ngale kwa mbandi yagu ekaba age mundu kukawandi yes challenge kingi ni meyo ndu withia ni lazima na transport lazima ukombwe meyo ukombwe Nissan ya ukwathukumi na meyo esu so unapata ina kucost yuweke hesabu yu yise thia nomi yili utakuna ndanzi lakini wina meyo wina ngali meyo ya kutwazi we comfortable no dio kuna ndanzi ya mixer ya amplifier ya no dio kuna ndanzi na transport no dio we mina nayo no mundu wenda ku support KITETA atonya kukwata namba iba either kedha ndo anene ya promoter yes kedha no kumne kwenda kuonenga job nimekunenga sawa sawa na kedha be mundu ukwenda ningityo wende kuwa meyo mundu tuwa kugegesia kelo kugegesia Simoni matonya kukwata namba ne ba na kedha be meya umanenga umanenga namba yako umanenge tene ingi bawo mundu kukwata namba bange okay ngetimba ndiendo kwata pe nduka kune simu yasia ati no tukomane kukomana yoi tuikomani atu nene biashara kana tuikomana tuikata nundu nyono kambiti anama timina na makota mashambiki makwa timina na makota ketha ni mbuki surely payuki ndanywa so ketha ni kukuna simu na wimanisha promotion kuna simu ni promote lakini kumbita ati ukatuka nyonzo ukatuka yana ndimina ng'ombe kuna simu tu lakini kana nienda kukethe yu simu isumbingi siangethi no tuko mane nini Facebook obu tukachat to wisi Facebook wana mundu ena otumanu momina ni aobu metuke kwa u namba muika kune sia kuita ni ana masi achao tuko na ni na simu sia biashara please kana mundu endo kugegezia kindu kana kedano attain expectation kana kedano endo ambikisia kindu mbikisia ro safi kabisa digethene moteko kugegezia lutu igeno utakukwandwa actually ithie to amandie tila tweta andu mbosi niwe sibe binda bandi ya twikiti ati wone ko bitite nitabuboya no ithie bandi la sima tukwani kwatie siyo ngamiti ona museti ni mukona suna andu meka site andu moso methia siana sio andu mekite maundu maingi na maundu manene tila bandi sia boya sindu ngona mitandao ni ati ini ni moboya no triboya na especially me sinje yomba shambiki ona ndithi recording ona mo ukiluga kazi na kwebe studio no ndiabo ya shambiki mode no nomwe ni actually na kedani ku recording nomba na sembesa sia kwa kivyangu ngathi recording na ndimu ndo ananita sembesa ati ndumia mbesa ngukethie na ningetha sia ndu nikwatie wewe niketha niti no ula wenda kundumia ona mwani endete recording kwa tuma tu safi namba yakwa ni 0721 65 65 1136 0721 65 1136 noti monza ile emwe dhamdatu itano emwe itatu dhamdatu no support KITETA sisters ngale kwezuko kwa wameio ya banje kana kalawe na job na we promoter kana we mwene kalabu na we KITETA ngale kwezu ikana we no perform azia eugite ya mwanya waka we kana akana makwata ebusoje mwe ya nene na ume ninge mayasi ya kana what a woman can do what a man can do a woman can do better namba yake ya simu 0721 65 1136 noti monza ile mwe dhamdatu itano emwe itatu dhamdatu pe mona aba andikire message akasia that lady is very mature and she's talking sense big up to her eta Benjamin Kamonyi kumangale kosi yake tenye iko ya kambo asante sana mundu Benjamin Kamonyi nundu otambwa tu KITETA shambiki wagwe mwadha cho ni mwadha sindu sindu nzau na ningu musungithia na pole nundu ntina panga ndanzi sikukune nina ile kuthi US alusine ya mwana so passport yaete thina your daughter visa yaete thina ntina athi
na kwemo banga ndanzi nundu ninayo bawo netele so ndinaye nibanga ndanzi wetele obialuzi ya maana kwa winti na mubangi ya ndanzi December yes ningumunenga si ningumubangi ya ndanzi mwiwe wa keli kuista ningumubangi ya ndanzi tafadhali nimana atetie muno manangula se kuibanga miantiba kuvi so poleni sana ningumubangi ya ndanzi usiwe uya wakwa ngateto uwa wetaka nibuza wazie manenga siendo nzao yani siendo nzao ne kina nenda kuka na kina lingi actually nenda kuka na kina yeu yani ti siendo nzao siendo isi kingo kivisi tuko nisi mutuma studio atumbado yes asante sana Mosiaisia wa Mutoko TV nundo tabalia na ito theno wa Kilungu chale limba na bujana omo mdutu ina Morino mwene Kiteta sisters we ndegoro mwite mwene Ketimba na ili ligana mwenyane wa one together na mondo we mbulutine anda itine wengozu theno wa Kilungu chakwa bata weka mrembo no na birthday yako je gwo mundi nekeda wa Alexis ngalikosia mulolongo Faith ga digital my sister from another mother God bless you so much. Kwa hiyo kwa mtejane womo ndio bitikilie mtejane womo tukiengidhi yo kwa hiyo ni asia bye bye and I love you so much.